وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بكم تعريف بكم تعريف بكم تعريف کر تہندیس جمال تہندیس کمال وندہا پام مگر درودات ناتا درودات ناتا پرئی صبح و شام یوہی طور کیوتے میں چھم سامان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین انتظار زمان انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار زمین انتظار زمان انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار مکی انتظار مکہ انتظار مکی انتظار مکہ انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار ملکت فلک آسمان انتظار ملکت فلک آسمان نبی تاجدار نبی تاجدار زمین انتظار زمان انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار جمادات عالم نباتات دنیا چرند و پرند وحش و تیر و جبل جمن بلت سنگو شجر انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار جمن بلت سنگو شجر انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار نبوت رسالت ولایت خلافت امانت ہدایت شفاعت وصالت نبوت رسالت ولایت خلافت امانت ہدایت شفاعت وصالت حیات وفا بھی
گاہرت باطن آیا نہاں ہم سب شرع دین و ایمان عرفان و قرآن سریات شمس و قمر انتظار سریات شمس و قمر انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار زمیں انتظار زماں انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار یہ ساتھ چھ ساتھ حسن لول والیو درود و سلام بے شمار شوق والیو مشتاق خان سے فرماؤں جن عاشق رسول اس بزرگ عالم دین تے اس یہن عشق اس پنیائی عشق گرائی اس یہن عشق اس تابان شوبون تلوبون عشق ٹچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید اور یمو تہ دِژ ات کن اشار کی یل اخ دینی مجلس چھ آسن یا سا محفل آسن یتھ محفل اندر کائنات کس تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چھ سپدن تتھ محفل اندر چھ اللہ تعالی سند رحمتک باران آسن تو یمو تہ دِژ ات کن اشار فرمو یہ ساعت چھ ساعت حسن لول والیو درود و سلام بے شمار شوق والیو یہ ساتھ چھ ساتھ حسن لول والیو درود و سلام بے شمار شوق والیو چشم سین دل تی جگر انتظار چشم سین دل تی جگر انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار زمیں انتظار زماں انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار فرماون دیوان شاہ چو درشن کریو پوش ورشن وندو تس دلو جان کریو چشم وطر دیوان شاہ چو درشن کریو پوش ورشن وندو تس دلو جان کرو چشم وطر یہ تھچمت نظر بے کسی انتظار نبی تاجدار نبی تاجدار چھ مشتاق پیاران تمس نازنین یسن نامی نامی کھنت چم سین چھ مشتاق